Ki khubor ka bate se TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Dagi spangut kinong snong jong snong mongap kli snong kilemi pajba sasurok banyat dak rally ban panpawi gajing persya jongki yo lengdo ka hima mau plang ban dawaru no lengdo baude ban panlong no yak election rang ba snong hakani snong ki pajba kila sedang ya gajing ya rally na du mongap kli snong ter lang ba surok ba ban pankut sadu semau plang sabaro ki ar pulai teli ki snong ki bahap apa ke hima mau plang namar gajing kon suat jong ulengdo ya kene ka mau kli snong banjit ya kinong yalam snong dena takadaw ngakot ngawer efisien ki pajba bar khot bangin yami renti no bangin dawa ban yo ya kita kinong yalam habaidi bat kisnong katau namar bangisa kon swet kejing jenjar ki bing lamat sibun kerkom de takadaw ngakot efisien bar khot ki pajba bangin yami renti mental snai bangin ya dawa ya kahok kajongi bangin yo ya kita kinong yalam wanang pertal selada kumway ki kentian ki ban kata yanor yano nandrai ngandawa be tang kene ka ba ngila tho kene ka banar bang ngidawa ya ulengdo ka hima mau plang baon penlong no mardor ya ka election rang ba snong hapo mau ngap krisnong de kata ka bangin ya pertama nata ka baar ngidawa na ulengdo ba udai ban ai jing pensai hakmat jungi kipat ba menta kasih ka arpusan tarik ubnai benriu ar hajar arpusan kabalai lada umwan ban pensyai mangi kipai ba ngenjet hino ya urang ba senong balai ngong komta balai ngitok ni ban penpau sai saka pertai namar ke jinglet dan bor jung lengdo ka pensa kun suat yangi kum ka senong kum ki kun ki hajar jong ka hima muklang den takaraw ngas ngobon ang tepat pi wanam persya dah kena ketien ke bamdai nang ngani ya dawa baik ya kata kahok gajongi ke bang lasa kun suat idai kita kinong song ni ki belas tat ki belas syai ngimdai kita ki babit te penpau saka perti ya kejing syai bat ya kejing start jeng pi penpau saka perti bang hilong sia kita ki beri ke badan buram ki badan akor ngin ya da ke badan buram da ke badan akor bat ngin dawa baik tang ya kita bau uleng do en pelong na ya election banjit ya urang ba snong Yo kan pak ya kan surok pak yo kan pak ya kan diam ni dawa ya kau ni dawa ya kau ni dawa ya kau ni dawa ya kau ni peram ya ulengda ni peram ya ulengda ni peram ya ulengda Kiba kurang bas dong bor ni peram ya kiba kurang bas dong bor ni peram ya kiba kurang bas dong bor ni peram ya kiba
Bakwarang basdom jubar. Ibrem. Idawa. Yakaho. Idawa. Yakaho. Ibrem. Ibrem yau akteng. Yau akteng. Ibrem yau akteng. Yau akteng. Ibrem yau akteng. Yau akteng. Ibrem yau lingga. Yau lingga. Ibrem yau lingga. Yau lingga. Ibrem yau lingga. Yau lingga. Ibrem yakin bakwarang basdom. Ibrem yakin bakwarang basdom. Ibrem yau lingga. Ibrem yau bakwarang basdom jubar. Ibrem. Idawa. Yakaho. Idawa. Yakaho. Ibrem yau lingga. Idawa. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.